Kajingkam UCM ke Karbi Anglong bagi khasi penar ke basyong hapok mukro jadi tang poiwer kelapen bitar pok ikinongilam sengbalang hapok ke jelam meklaya kesek HNM hak jarang binotok khobor mata sengi kalai potrik naiwing araja apuar kelapen pau kejeng bitar ke bajur halo kini kejeng krenben jongni unungilam ke Karbi Anglong Autonomous Council iki pai khasi penar ke basyong hamukro hak bakal jaga kejeng jah hak arpu atrik mata ubenai kini ngilam kina maham teng yang di UCM ba umri bantuklar yang dikekam ke belaya penbaik buat apa yang kejalan makhlaya bat ke Asam. Ulu angru baka ni kejeng kam jong ni ngilam ke konsel hapo Karbi Anglong kanon dak kerja mensau hapreng jeng kipai khasi bagi kipai Karbi kiwasong kibasa akan dikejala. Habang ilayu ya ka statement kejong UCM Karbi Anglong Autonomous District Council tuliram rongham ya kaba ulah kunto bahamuk ro kidon ki illegal settlers kani ke kentian illegal settlers kalapan ingkong ini kum ginalam jongsang kalapan bitar bat nomor kata kani upor ni dawa bat ni kwa ba une urang ba un pensyai ya ke jengmut kepada syadian ya ini kintian illegal settlers hangti hamukro kumbakalong kinong senong hak tu kejaka hak tu kesenong idei ijat benrio kasih bat kani ke statement ke jongliu rangba kalau kum ke insult ya kejat benrio ya ki parodok prosnam jongi badan hangti ibasa hangti kopok mukro bat ke jingmut ke jongni orang ba klempep kan wanra dagwe ke jingtau bat kata kan long ban penya kelas ya ki artili ke jagmrio kosim ke jagmrio Karbi nadu ke pasdang kum ki nalam jongka state ki political party kiseng balang ba per kiseng niam kilapan semua tu bagani ke isu ke interstate dispute interstate issue hapreng jungi artili government jong mele ba government Assam kamdei ban kata jat benrir Henry kei ke ba kilapan ngkongi kalau bau ni orang ba CM jong ni ka Karbi Anglong Autonomous District Council ulah kentok daga boong baki khasi ki besyong nang tu kidei ki besyong bian kani ka kam ka jing kadei ka kam ka ba hapani penbet na ki artli ki government Henry uni orang ba usdang bermuslia usdang ban pensapriang ye ki ba la banlong ka jing masau hapreng jongi bat ki Karbi kumta nakliang joseng kabuk ke jimham yaki official bat kumjuru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council embed ban persang ban yurat lani ban kam wat shi ya ke jaga jungi kumba nakliang jong ki nonsen charge nong hang tu kilapan bat kumjuru ban nakliang jong si amro ula pensai penting na baka mugro kadai hapo uput sang jong beri nyotrap